Ndagusuhuje wowe udutega amatwi buri munsi udahwema kudukurikira kuri iyi channel yacu. Uyu munsi kuri iyi tariki najya mu masomero ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 26 Gicurasi 2025. Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku wa mbere tariki ya 26 Gicurasi 2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingamba zo guteza imbere ishoramari ry'abikorera, kongera ibyoherezwa mu mahanga no kunoza imicungire y'imishinga leta ishoramo imari. Iyo ni ingingo ya mbere yavuzweho muri ibi byemezo. Ingingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yemeje politike yo gusangira amakuru. Iyi politike igamije gushyiraho uburyo bumwe kandi bwizewe bwo gusangira amakuru mu buryo bufite umutekano, bwihuse kandi bwubahirije amategeko hagati y'inzego n'ibigo bya leta. Iyi ni ingingo ya kabiri yavuzweho kuri tariki ya 26. Ingingo ya gatatu yavuzweho cyangwa se ingingo ya gatatu mu byemezo by'inama y'abaminisitiri cyangwa se icyemezo cya gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano ajyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya guverinoma y'u Rwanda na guverinoma z'ibihugu 12 bikurikira ari byo: Eswatini, Guinea, Liberia, Malawi, Mali, Zimbabwe, Ubufaransa, Georgia, Pologne, Oman, Suriname na Canada. Ibyo nibyo bihugu byashyiriweho ingendo. Nuvuga ngo umuntu watega avuye mu Rwanda agiyeyo ubwo tayari already ubwo Rwanda yayatejemo, ubwo byamaze koroha. Icyemezo cya kane, inama y'abaminisitiri yemeje raporo ngarukagihe kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Kirumvikana. Icyemezo cya gatanu, inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri ryerekeye ubwishingire bw'umwana bukorwa na leta no kubera umubyeyi umwana utabyaye ku rwego mpuzamahanga. Ubwo abakuru murabyumva. Icyemezo cya gatandatu, mu bindi, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 27 Kamena 2025 hateganyijwe imurikagurisha rya 18 ry'ubuhinzi n'ubworozi rizabera ku Murindi mu mujyi wa Kigali. Kuri ingingo ya gatandatu kabiri, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 6 kugeza ku ya 10 Ukwakira 2025 i Kigali hazabera inama mpuzamahanga y'ibihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ubuziranenge ISO, bikorewe i Kigali ku wa 26/2025, bishyizweho umukono na Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe. Ndabakunda cyane. Ibyo byari ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku tariki ya 26 Gicurasi 2025. Ciao ciao.